tekana ubaze ibiri mu cigwa utakibaje ndagutanze iminota 3 arakoze mwarimu wanje kunkebura je sinja kure y'icigwa iki cigwa nyima hari ivyigwa vya mbere biteye ikibazo abayisilamu niki kubera yuko bama bajimaka bagahenda abantu ngo baja gusenga mugo mwumvise ibitabo byavuze ibanga y'ibihera hehe imaka nicyo bituma Yesu yavuze muri Luka 12 umurongo wa 2 ngo nta cyatwikiriwe kitazotwikururwa kandi ngo n'ibyavugiwe mu mpete canke mu mpisho ngo bizoshigwa hehe ku mugaragaro wowe uvuga ngo je naragiye ngo mwe ntimurajyayo Yesu avuga ati n'abatazorinda kujimaka bazomenya ubuyobe bubera hehe imaka ibitabo bwabuvuze nibyabivuze umviriza rero bavuze ko imana yabo basenga iri hariya ngo iyo bagiye gusenga ibuye hariya niko badusomeye n'abasigaye ino umviriza n'abasigaye ino baba bagiye gusenga nyabuye kubera bose basenga baraba hehe umwisilamu yiyemera adasenga araba hariya kubera imana yabo ni ikintu kiri immobile utagitumbereye ntikikumva mu imana yacu iburyo ibumoso irabaye ikibazo rero uko ari mwaminifu uko ari mwaminifu 1927 kuri paji ya 75 niruke n'umwanya ikibazo haravuga ngo umviriza ikibazo mwabari mumwe jiwa jeusi iryo buye ryera limetoka peponi irabura ngo ryavuye mu ijuru na lilikuwa jeupe sana kera ryarera cyane kuliko barafu gusumba ibarafu mpaka likawa jeusi hanyuma ngo urwo rubuye rurahinduka rurirabura kwa makosa ya watu wa ushirikina kubera ukubandwa kw'abantu bimaka ubu yavuze ngo aba barandwa ngo barabakera turi kumwe ngo barabakera ngo Muhammad ngwaje ngo yarabikosoye ngo ntibakibandwa ikibazo rero iryo buye kubugirabura kubera ibyaha byo kubandwa bibera imaka kandi kera ryarera none nyima mutakibandwa ryarasubiriye rirera cyane kirabura murakoze nimutekane turabibasavye sinashobora gutanga marike kuko muravuze induru tekana rero baze kutwishura haleluya mwenye kiti ikibazo wacumvise na urakoze sije nacyumvise ucumva n'uje kukwishura iyo wari gushaka ko ndacyumva wari kumbwira cyishura naam wasantake bill wibagiye none uduheza mikrofone ukankuda nicwe byaje n'ubu ntibiraza Tio. Aha. Sawa. Okay murakoze wasantake bill Allahu akbar. birajyo Sheikh Shamit ubu mwishyura akabazo kiwe yavuze ati mbere ko iryo buye ko ryari ryera hanyuma rikirabura ku by'ibyaha by'abantu none ko Muhammad yakuyeyo bya bisanamu yarasuye kandi kwera aho yashaka kumenya ariko Imana ishimwe ko batanguye kwemera ko ryera haya. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye kitaraje cyane mukori mwaminifu inyishu gaho nyene ntomera inasema jiwe jeusi iryo buye girabura rero ni yakuti nyeupe katika yakuti za peponi na kwa hakika limekuwa jeusi kwa makosa ya washirikina litaletwa siku ya kiyama kwa mfano wa mutu lishuhudie kwa kila aliyelishika na kulibusu katika watu wa dunia
byane birabyemeza Habakuki 2:11 umviriza na Bibiliya iremera ko rizoza kubicabona agira hati kuko ibuye ryo mu yubatse inzu rizosemerera muragohesha rizovuga mwarimo bari ataraza ko rero kweli turaza kubamira hajya rijabuye kumwe mbega bibiri y'ibugiki ibyo ku ngoma wa kabiri 7:3 inyandiko igira iti abese mu batatu ngwino hano bese mu batatu n'agasaha ntangura gusoma bashitseyo abese mu batatu nyaruka abayisilamu munyaruke yaragasa birimo bavuze ngo twubamira amangwibuye niba nyaruke abayisilamu batatu munyaruke hagira hati abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bw'uhoraho bwari kuri iyo ngoro bunamika amaso bunamika amaso barunama bashika hasi wabonye abimana nuko babigenza natwe bwimaga ko ari kaba tuca tumanuka hasi usengima kujya byakozwe n'abanyisirayeli mu gihe cya Yakobo mw'iyice Zaburi yavuze ngo Imana yacu biba mu ruhande rumwe Zaburi 138 umurongo wa 2 kwanza Yesaya 7:1 Yeremiya 7 umurongo wa mbere inyandiko igira iti nagezeyo 7 umurongo wa mbere Yeremiya agira hati ijambo rivuye kuhoraho riza kuri Yeremiya riti ijambo rivuye kuri ryaje ku nzoni Imana Yeremiya riti hagarara mu kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho hagarara ku kirimba kirora ku ngoro y'uhoraho akagucatura ku kirimba kirora ku ngoro yande y'uhoraho uhatangariza iri jambo uti nimwumve ijambo ry'uhoraho mwebwe mwese nimwumva abaca muri bibirimba ngo musenge uhoraho uku niko umwami uhoraho agize ngo mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu twagiye muri Zaburi ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera nimba uri umuhinga hitwa wiki we utumbera he ukora bamwe baraba muri Kongo abandi bakaraba ino na kajagari gusa kweli umusaraba egacafye umusaraba yarutsa 7:3 Qur'ani yarutsa Kirundi 7:16 surati al-Arafu inyandiko igira iti abantu bumvirize neza basenga barabaho bigombeye kweli kabisa nagezeyo Ibilisi avuga ati kubera ko wamvumye niwe shetani kubera ko wamvumye Mana nanje abantu bawe nzobaturuka mu nzira yawe igororotse nzobazibiza mu nzira yawe igororotse hanyuma nzobaturuka imbere yabo n'inyuma yabo n'ibubamfu bwabo n'iburyo bwabo uwo n'umusaraba kiba kimeze uko ku masengero rya shetani abantu cya shetani 2:12 inyandikira gira iti kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamuti ufise ingoti ikarisha aravuga ibi ngo ndazahuba hariho hari umugwa wa Satani mw'ishengero ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ndabira hano biri kweli agiye akangahe mwarimu sasa mtanefu inasema nagezeyo ikintu cy'ukuri nuko abo badivantiste b'umunsi wa karindwi bibereye munsi y'ibendera
buke buke mwishengero mu kirimba ibendera ry'abaca baraduza ari ryo musara mwebwe muragwa mutihanye muragowe kweli muragowe banagowe niyo mwarimu naam turahamagarira kweli baza baba abisiramu nabo bazogende kuhijima uko Yesaya yabivuze kabiri Yesaya kabiri ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesaya nageze mwarimu umwanya uracyahari yarutsiriho reka tubari bake yego yarutsa inyandiko igira iti bumvirize neza umurongo wa kabiri hagira hati iminsi y'iherezo ku minsi yanyu imigekero turimo bya 2021 umugwa wubatse ku ingoro y'uhoraho uzosigarara ku mpinga z'imisozi usigwe hejuru y'indi mirambi kandi amahanga yose azojayo azosenganisha aja kuri wo amoko menshi azojayo abarirana ati nimuze tuduge tuje ku mugwa w'uhora ku ngoro ya Yakobo. Allahu akbar. Naam. Waislamu takbir. Allahu akbar. Raha sio raha. Raha. Wajoro. Kwa shehe Yakobo. Ili joro lije ni ngoka. Ego nuko. Bari kwiyongera akabebi bendi yatari. Mwenyekiti nawe ndabizi ko yashaka ko umwanya wari kubandanya ariko ikirizi. Naam. Reka rero tugende mwenyekiti ahagurutse umwarimu wiwe. Atubwire si wowe umubwire si wowe tubwira kuko ni watubwira ko yishyuwe cyangwa atishyuye urahawe kazi. Haleluya amena haleluya amena ibintu biraryoshe cyane ari ikintu kinangaje kwisi n'umusaraba birasa ingubu rero katibu munume uko rero jewe sishaka kuza kuuza maruru ngaha